Kan menjagai hidupku dengan kebaikan. Oh, seperti yang awal yang meneduhkan yang tersiang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Terhadap apapun. Sunong tatuang kumadatin insanan. Paingkuran na tabar di baino. Laid ta kono did ana kapagi yamong got ikantakan lumya galiti. Konsikaw tu haradi kasiwatan dati di baino. Ay soot piramutan dat alumi sa piramutan dat internet ay salatirik dite no nga puji Tuhan tu manhaka kasiwatan kumadati korikot di pukul jam kawalu doon ho padam 5 intalang tidi karan di atak pakatilang busam kana umisis ato ka desong sambayan kinarahingan asundo isong rajan sorga konsikaw datutong giti kaano kagwe haydot kapag isiso mayak kampayan datutong bayno paingka nagi iswang got panghakanu montokot otibus dati pagindalanon nagi kapangintalangan dahil boros-boros no datatong gamay no. Sumambayang hem untuk insanan makikinangong may dat ila kadaw nga osan ng piramutan hara kasimbayanan dat ay kapag yampayan datatong gamay no. Yampunan dahil insanan sa dahil Tuhan, sambayang dahil songran Tuhan Yesus. Amen. Iswang gat pira-pira tadaw din nakatalib. Nga pagumu tamo na pagindalanon o gumuot ay tagwangon. Gisamba amo na padi asimbayan da iswang gat ay kay ririkohon do kapag yampayan datid mayad panambarasan. Muntak doho sandiri nga suwang ginawa kuno pom ay nangakakaw sa di makikinangod nangakakaw sa di makikinangod di ka dat suwang ginawa ko nga puji Tuhan tu ay ikamoyan dat ang satya to kay iswang got timpo-timpo damya galiti halik piad hara na pakabaling kahangan nga doho na papanumbayaan ng mantadot ng ubas to na rin harohot ay kaisisan
pelajaran nga miagal didit sakira ng pemakan nga obas sapod haro lusung tuk ako sondotit tit pangakan-ngakan ako sondotit akanon dati nga haron na po'y lusung nga tokom orikot no ti ot kayahanon jadi pengkan gid iswang rohani nga mantad naubas da haratit kapagyampayan kay sisan at tumbayaan ikalansanan no kudat aiso no po kapagyampayan dati nga mumbal to kuno may pag kaylo to ko maghihum bi pelajaran itong renungan do haro. Amin. Iri na daw giyahuman to dibo. Timpud dendo itinopot karait dot kalimpupuson nunuhot kasunsudan iti pamagunan pengkukuran ng kutit kapaisisan na hugama mumbal di kagud kaintalangom orang dati. Ailanom ingkuran na pohot ay kaindalanon kasunsudon korikoton itit kantakan pamagunan nga wayaan to kono po taguangon to kono po doho na po dot ay prinsip tu kuya hati kailad ay menukay kapya karay tanubuatan nga doho na po prinsip pot karay ti kalimpupusan no pamagunanom taguangon to kono po nunuhit abantalan nunuhit abantalan num taguangon iyon na diri bo tu ay sayra na po ko kita hidit pagibaras-barasan dati isuangga guru WhatsApp ko hingga na po karay ti kalimpupusan pamagunan nga harohi o kita dati adalan kapiyod iya di kailoh tamodot pengkukuro ho kasunsudan ti pamagunan bo patut to iya ti toko dati kano nga minta lang ay doho kapurimanan dat ako kailo doho kapurimanan nga doho na po ay imiagalitin to ay salatirik iya di opusakan nga ko bo ada tumuong iya di angay ko kailo nunuhuman bro ay salatirik umbal pa kagud lain nga aakwat lain da telepon aakwat yudit ay sa pakayaan nga iti numati asaro ko yun paingatan dat ay kawayad karay titi kamoyan dat kainggaritan pang kapaisisaan da hugama ko kalimpusan pamagunan to agat numatiri nga asaro ko mumusaro ay so nagila tirik ay so lain o inggorit to ginawa bo dawlo nagidi kapiyad haro ko pe rumikot ay ikoy non dati moy panangkap to iko moy panalungku moy panginggorit ako kurot ako no ay muli tokod hilok kampung ka nga kotang ngobi kada borosad itanganak iyati piatu inong kolataw molahing ngay tokod no bas tokod ikabandaran muli tokod lo kampung nga yudit angay kay lo masih ako pupurimanan ay irinigi kamoyan kudat nuno na po pataguangan tokod patimbaban dati sumanu ti katilambus wayaan no po jadi tengkuro pia nga ata kay papasala idit kombalutan dat ay ongobas tay ko komiloh tamod dat mongimbulay monoriuk kiti karaitot kalimpupusan na pamagunan haray bagya kasanangan idid iyati nga
koilo, koingat, karati, ampain kukuratit, kantakan dat atau guangan dati sumanu. Ay lanam pain tapat ka di hawayan dati nga. Iri ni kaman kud pain kura na pam taguangon. Nuno nuno na paawayaan kasunsudon at timbabaan taguangon to kono pod miampay kagiro ta nakatubayaan dati kumakinarahingan. Okay, tatuang na po bayno nga ay tuluh na pod panambarasan dati nga pangausikahan pangausikahan salom paganakan. Terima kasih montok iswang dat keluarga. Orahyan ako maganod isa ayat iswang got kitab sinding Mazmur hatusom dua na padam turu ayat ko iso sekira pod okon ko kinarahingan ni popoing kakatawalay sia-sia namutiot usaha da tulun di popoing kakat. Sekirad akon ka kinarahingan at mantamong da kota. Sia-sia na kadawhit pengawal dat mantamong. Mantad ko yati no patim magisuswayot kain kokoton magisuswayot kantakandot kinaruhangan walay nagi keluarga dati tumbayaan ko dat tikid pa dati nga harohoralan dati dat mongonsikaw do keluarga dati mongonsikaw kod iya no po nga iswang ko keluarga no harahit aon sikaw aya osonong nadadid keluarga osonong nadadid iyoho no po nga hilod keluarga di somia ka. Kung bala kay sarot ya di. Kung bala ko yung matiho. Lobi pun dati tanganak, yati itanganak po mumbal gisumukod iti kamulakan. Kung ino walay tambalut. O kito ni kaboboyuhon dari keluarga. Tuk mimbulay naman ti ginawad. Sonong dadid hiti ako keluarga diulo ka nunu nga haro yadit sonongot ay karalano iti keluarga ikaw boboroson kahaharan kaboros kanon di tampay na itambalot nun ay untong kanon ay pensuago keluarga no kumbal, ihong akong balo ko ikosarot ti diwo, kambalut ti katano di tambalut tot o kita dati idom pamagunanom o sosanong ako yung kokoton nga haro ni ginawa dati tayaan dot ko kito hom kosorow di kantakan tay ko karalanod iswang na keluarga dit kombalutan dati. Sera no pamining gayo toko nga tumbayaan ako dat inapohit kantakan kapurimanan do iswang na keluarga dati nga magisusuway no po harohit sinumukod miampay ay no popol lo iswang keluarga kumon ko pod ay no popol nga amu pom basug, amu pom buduh. Itu dia. Iya dihit. Kamon ko ay napopol. Haran lagi isairad sinumukod to kod iso ang keluarga nga to nabuntuk ko kahaharan do dong pamagunan. Nuno no pangaharo. Nuno korohyan no. Ipiyay ano korohyan nga haro ngay. Kumundot to narungod no kaposyon no sukup no aiso no hit
Ay so na ti humun bo. No kadi dharo nagiit sayra da ginumayo nga inapay kaluwarga nga kasiyon da hiriwalay no. Harusang ulo na tambalot tot. Ay naintutunan no solot ko. Sonong ibay siya bo. Sonong ikahulun. Kasiyom ilo na po ho dilo nga numan ko ratawo tu pamansayan ko walay kasyo. Ay no pa di man mo masid agayo na ti walay ti kako. Amo harusang ulo na tambalot ti ditanak ko minulid hiti dohoom. Ay ponorita no disiyod ko boboyuhon di tapa daw ako orahyan di tapa ko tiyadi nga iri na gidi kakuaan dat ay sinumuliwan linumabos ako man tadhiri walay kinoso na nga siya paing kakatay siya walay umulak mo ti tanakid hopod dagi mo na mataon kusay paing kakatay siya walay o ngayon ko intang dit iwan sa naging talubilik dapur nga agayo ponsuon walay na bo ruang tamu to ay buli ni siya hoy kang sayra da ginumayat ako nga magisusuway no pot naway andati nga suway ko ikahaharan iyati no po nga nakuriliban to ko nakusiban to ko nagi dot lisi sa hulo na malahing kusay tina ilo mo ti adit panting ko piyo hali piya dot ay nuno pa ikahaharan nga haro insanan no po hit korohyan dati nga haro nga ino po it bobos at ihumon ponting kot muntok dati nga itilisi dat iswa nga keluarga isay orohyan do pintagadan iso insanan to kono puti nga oy mayaan orohyan to kod it ay so day mogorogo ay say mogod togod iswang na keluarga kapiya tumugod nga mogorogo kumagya pengur may lanto ko hindi tumugod lang mamalak tay ko mga kanggo mumangko nga itino po mogorogo nga kapiya tumugod nga atutunan kid atogod pamamanaw no nga mampaw-lampaw kawayat tingaw nga samigya ko tingaw sa mitampot tandangon potabonon no hitatabon nga bong manusi piring nga ay laan iti mogorogo manusi piya piring nga ologod no ipay tang kanad pay ilihid dito nga piring-piring tok naman ti aramay ti adi diswangat keluarga oy haroy mogod-togod mogorogo turos nga pay ngurodus mo boras ko sumimbar isa o boras no isa simbar ipay paninimbar nga sansog po asal lo panimbar no po nga tuhot nga naaramay kapiya karangahan dito di iho nga asaro ko ito di ba sayra no pundat apanganakan ko no say ka apasan ko dit tinguhatan nga ino po hi panimbar no nga tuhot kon ka iya di hari miyagal ko nudihot
kadang-kadang ipaguhatan nga higa kontak ko piyo mo. Nudi ponondok nundo ka. Oilan nagyan. Oilan to nagyan ida pa ponondok nga sa sandok. Nudi ponondok nundo kanugyang muhot. Apa-apa sanay karuhang mantad no kandasyo. Nugyan na ponondok ko akon ka sa sandok. Ay. Asalit ino po hipanimbar nga tuhot nga podas-podas nga ay naaramay karangahan mo nakuradagyan no panandok na nakam am sasandok kano pala miya galid dit ibolyod mangkan na lusungam ngan pagyauhatan podas kanom no kanda si sumar no gadi lusung ka podas ay iya di no pasimbar nga magotogod no gya karangahan mogorogo no gya karangahan dit di mamanaw ko na din do kan muhot dia mamanaw harigan no manung kamang kau borasa pat dia di nga tumagod-tagod no tiga karangahan dit di sayra ka padid minamanaw kan muhot manung kamang ko tiga takita no ay jadi itinopo ko mondo lisid isuang dat paganakan isuang keluarga nga irine bobosat kanudad momolopot ako posyon dati dat ay mogin somok kasari nyampai sangulo na tina sangulo na tapa dit osonong it mogidu mantadet tanggung jawab diolo nga munta ko pati sangulo na tambalut sigag kana pod insan tadaw ino po'y tapa di siyo nga nontokot sarangan jantung antakan na po di nga hopo dagim 5 taon di siyo iyala na po di mantadot undang-undang gi kerajaan dat kinayanon diolo minundalih diolo datiyonon dahilad Morikan Amerika Serikat hiri na dadid ay iho na po nga mamuhon daw mo ko dadid kano ko dandod monongkiad momolihu idit kinatagakan teko kinapamanahan dit sangulo na tapa di kolisihan akon na ko natagakan dit tapa daw antakan na po 5 taon sayra na po 2 taon nga minundalih di tiyonon no koinsado man tada kampung katong kiad di molahing kapatay molahing katong kiad pakago kampung antakan na po 2 taon jadi ino po di kantakan dati di nga koinsok tumbay anto ko koinsok no di siyo miyagal na po ay ang musitar iti mo tiget miunda dali nga koinsok tapot kapiyo mo pikir-kira 5 na taon no diri pondoliho ko no kaundali nga pagulo na di koinsok nga imo mirangkat mo mirumposit ikakamot barang-barang to kumbal ko hiti walay nulaid pumunsay ka walay wagu kahatas kopong walay wagu may nupondoli it barang-barang hiriwalay sanong kamo susa mo ti oy hiri na ngay kainsok di ba ino pa di tangana ko muntak na pa di molahing nga ay sangkuro to oyo takin ng kolotaw nga ino pa tangana ko magihum nagiganda tambalut si kulando wagu payngkuro
Iya dina nawayaan itit sanggulu na tambalut iti. Suai kon natagakan di tapak daw. Kaun dalih po di kagut non antakandat opo dagim turu taun. Ngasaira na pod sambulan dat ay nakarikot tahilad Amerika Serikat hinggod iyahay na podi nga pinapaharad tadaw pangunsikahan di Kapagulo. Minanguhup dahayd pinapailid kapasyan duwago iswang kantakan di pintapot. Halipian na koin sa dumantadat kampung nga iyahay na pohom haroditi non dahay duwago. Natagakan ni hay keluarga nagi tambalut-tambalut nga saira na po nakarikot tahiriti non duwago haroh dihot tampinay tambalut keluarga duwago. Inapahi pangusikahan kaagod hiti nga hali pian na koin sadu man tadi kayo non na kampung nga iyahay na po nakaruba iyahay do katumbay ang duwago it kanuhdot popoin samok dahay kumad lansanon dilo bi datagayo. Ipagilitan na po di kantakan dahay di hali pian yun di katuongon na katutukon nga kinorahingan na po pinapaintalang muntok dahay do gumuot kantakan dit lumis iman dahay tagwango. Sira na po nakarikat na hiti kinayanan iti pamagunandot ay nango mintaan kunay tulun-tulun nga ay yun ako kailad mamutusam nunukawlun. Kamayan ko na pa nga ay tulun to di dusun nilo ko tulun na nunuhititi ako kura maswang ginawat tangolun na hititin nga sanong patay ko paing kuro nga say rapira linaidat paing undorang hitiham haro nundahit paing tutunan no di aboboras no ambalut haro nagiit manhudat ay kamay among diolo haro ikaw hatatiyad di nga ingka takan natin ipamagunan dat ay tulun da suway kasari-sari da mintang-intang tako miloh na pom iso piakantakan iso o masaala nga kadadad mintalang iyo dadi ginawa dati bo nga ay milod ilagon ni sumano akon na paka iya akasala nga tulun da suwayat mamirungaw dia iri ni ta aramay didiri nga hali piad miya galidi iho secara pribadi magihu makuid tatapod haro hikantakan da sanonggot aruban to kod hingga na paka ngayon dati ako ni ko arat nga miya gala ka daw titulun mo sakira na pod hapod to katulun harohot miyagal do kayo bo sa ginumo da kod hino ako yung mamanandas nga kapagalan na la conto sakira insanan ti makikinongaw gumu kaw borasan na pod 5,000 kaw tulun nga harakasari to nga sorry buhit aratan doho haro nga puji Tuhan tu harapat ponoribuhot orohian doho jadi iya di bodiri bo hingga na po kayo nun dati nga haroy kantay at hinggot ko ngayon to ko yung kokoton dati haroy kantay orohian dati sa ino kayo la haro iso 2 tulun nga sorohan na dati
lobi ko gumuit orohyan dati dohiri. Iri na dahit ayhum dati kantakan hiri di ayhum dati tulun di iri na momonset iati na po nga kapuriman to kod paingkuran na pay kantakan di hilod ko yun dati di gulu korikot to kod diri nga kapuriman to kod otorimo to kod iso okay na yun hindi ino pa lobid kagayo kataadan hiti nga mentok na po ti sangulo na tanak iti nakaruba di siyodat kebenaran imanahak dat kalansanan di lebih tagayo isuang na kaposyen dialo. Jadi iti na po dit kantakan dat iman pengkokoto dat isuang na kaposyen nati tatuang nabay no hinggod iati na po nga haro kasari pangumsikahan dati isuang dan nunu pakantakan. Tuoy lang dati iti na po kamuyan dat walay naritan isuang Mazmur hatusam dun podam turu nga tuhupi kinorohingan da pinapaingkakat. Hingga na po dati kayo ng dati iati na po nga haro kapurimanan dati ay kinorohingan na pinapailihit kinorohingan na po pinapaingkakat hingga na po kailihon ko ngayon dati nga tumbayaan to ko dat iri na po nga korohyan. Si penuhuan si suhu da kinorohingan. Jadi iri na kakuan dat iati na po nga mongon si kau toko montok dat kayonon kain kokoton na keluarga dati. Moid sinondat kagulat modern na panambarasan dati miyampai daharat iso ot pengalaman datang balut tahiti hinggo dat isyo na potihom na panakahan dat binulang dompet binulang katiga di komolutan may madali ukabo binulang no binulang ipayanan datusin ngaharit kasut binulang kasut kulit kamu kasut binulang sayra no pod na panakahan isyo binulang nga naratian di siyo dat kanu hikasari daw mongon sikaw isuagat kantakan idi miyampai da sambayang minanganu siya ay pamuhan daman dat iyo tihit kokuaan do iyo na po nga milo ako yung mongon sikaw hari halipian na tagakan do binulang kanu po di siya mongon sikaw ako no pakasari umakinorohingan kapag gulo kakuhaan na po nga ino pa itulunid di iminay pagano di binulang ko nga po na kumbalot mo'y pamarumpak doho dat it sa balumiti kasi kumayso konsikahan di siya ako'y kumbalon na siya rumpak ko bay no nogi umadua halipiad minesyo pagano di binulang ko nga ay siya minamatay doho kasi nga inggorit mo tigadid tok iriri patusin no kapanakahay ko nagi kada borosad apanakahan aratu poy payanan dati tusin ay so piasuang tok agang garaw no motid hondi agyan tong kad panganalan ang lisin daharono ang kad dobeng ay so piasuang haroy hikigambar sumandak tay katanak wagod hirisuang go binulang o kayaping kayaping pamagat wah mantap kato kayaping ay so piasuang go kayaping nga hari getong ay si lisin memandu kadbeng ay so piasuang gambar sumandak tay katanak wagu haragyad hiri nga halipian nongoy kayaping
Mu pakatudi numan patayo. Haron git tambah lutut kembali numan rumpako. Ukabo i kayaping binulang. Haratusin dahiri. Onua itusin nanuan kasari it sanganud man pendepan ambang muli lah kah. Ay. Jadi dua kongsi kau tu naipias siya hit payanan kutusin ibinulang kayaping nga aku siya pinatay. Ay pinakarualan. Kumatalu halipian nid siyad ay sana nid harod idoho nga ay agumo. Ang kaubasan ta kanad painsuang hiripayan datusin pero ginumo datusin dat ay igitan ko mimpanaw. Ay agumo ba? Limon na pada ringgit, 200. Sakira na po di tanggal 500 namila kopi lapian ni payanan datusin. Akapal no akan panda di sorohohopod ko ina po isaring kita mahara no po tang hatus nga nakanto alapihi kayaping. Jadi nong ipayanan datusin nga kanya ka agumo. Kumaapat kakuaan no po nga iyoho inuman rumpako. Okon ko iyoho iparumpak. Iti no mo ti opandirian kasari dati ti. Nuno po kaboboyuhon ipaindalan da angaraat nga kurayan po tu daro. Nga pastikan dat okon ko iya ipapaharo. Iya di nakadawi boras Yesus mukasyo. Anak manusia akan diserahkan nga silaka no himan tadi tulu ni dim inopohit anak manusia nga man patahako. Jadi itikan tekan dat angaraat nga tatap do haro. Nga kon pendo ko ihati ipopendalan. Perumpakan hari merumpak nga kon pendo ko iya mo merumpak. Harum may panakaw hari manakaw nga pastikan dat okon ko iya imoy panakaw. Nukasyo hinggo no pakatun na panakahan ako narumpak ako nga okon pendo ko iyo iparumpak. Gom mamumudut haroy ti gaudut hinggo no pakatud audutan nga kada pod ino po yung mangudut hindi nga iya. Jadi keratuan isang katumbayaan haran ni kadaw nga kada na dad ino po yung aratu hindi nga iyati. Jadi sira no po sarohon nga ito kotikan takan titi mongon sikaw kumakinorohingan kapagulo bentok do keluarga dati hinggoh dat iyoho na pohom miampai diolo dat magai da suti iya di bodari boh iyoho na po miampai aku keluarga ku miampai diolo da inopohit ay suti ko nga nalimpupusan. Pangusikahan dati kumakin rahingan. Kamun po nga haratin po dati miyampay keluarga. Suway kayri, munta ko po timi karuhang, hali piad iati na po sebagai kusay, ikaruhang dati sebagai tondu, hali piad asarum mikutuk, sekira manuk asarum yung karab, mitarada,
tu kapiagalot pemusarahan, kapiagalot pendapat nga iati na pohom harom matoh dati det kokitod nunui osonong montok dot iya sebagai kusai ikaruhang nu sebagai tonduk. Tepot nagid iti na pakamondot miangar iti isuang pikaruhangan nom tok tumalib haro na po asalah sa iti sa mamusaro ko nom iyo dadit aiso na dadit pitagadan to sorobo suab haroy kasari ay lanom no kuro ipe soro koro nga ina pohit ralan dat nakura tu mangon si kau kasari takod iya dipi akan alanon kakuaan no po nga kanu tak po kasarin ko kito dohing gohit osonong hingga tosonong nunu ka buboyhon nu kantakan do osonong di karuhang nu ampain kan kadaw hi karuhang kumadia hali piah dot itanganak tandu tay ko tanganak katong kusay gadudo na polo momonsid it adati kaandasan it okon ko pagandasan dati nga yolo no pohom nasukod no yolo dat ay magano keputusan montok diolo sendiri harohi diolo dat kalau mokon bo iti tanganak nga iso na po'y kaymayaan dati sebagai molahing nga ina po'y tanakid dihom matang na isiyo dat magano keputusan montok dialog sendiri. Sarahan tu gadid molohi ni tanak nga iya kasari o manantu. Mati aramay ri. Kung bala ko gisambot misap nunda boras at molahing. Nakuro. Iti na pagyang molahing dati ti. Iyo kayo yung makikinangon, iyo kayo yung molahing. Haro na mo nga du manangaki. Ino pagyahit itanak do ko nga nakasawo no bo sa kiromiagal doho na nakasawo kitanak. Soronon do kitanak umur no taon no nga labi na apat na hopod. Ano yung tulukay? Dot poingka bagyalo. Iyati na pot ito. Harohi kaganda si kulataraat nga. Tok kamumba. Lumutid iti adit apasan. Nupo nga ikapurimanan dati di kukuaan to ko no. Musaro ko no. No kolohing no ti kitanganak, kitanak no ngay, kisaw no ngay. Man pakasari di molohing aturo ako posyon. O bayno mo ikod hilo, bayno hilo nga no opo nga hilo ngon kaguti dia. Mimbulay ni ginaunod ay. Pengkuro ditit iya didit. Ako po kayo mangatur ako posyon ko sendiri ka. Hari ginaut ti di bo. Okay. Jadi ilo tanganak dati hali piad ino pay kaboboyhon diolo ipendalanon diolo nga hari timpu do kasinduo lo ginaw dati nga iso no pay pangonsikahan dati iolo no po nga kanu momosed keputusan diolo sendiri. Kamuyan na po matang na kadaw rite di bogi. Tu milo na manantu do keputusan daw sendiri. Alan santo kad ino pohit keputusan da anuan dila di nga ipoin tapot. Kapihunong do korohyan da kinorohingan.
Halipiad ihati na po nga okon ko ino po keluarga dati nga okon ko bukan sempurna. Kumono po agumubahiton. Nga isay na kugya haro keluarga sempurna pi aiso. Tumbayan ako aiso. Iyo piya nga may magakundot ino po ti keluarga dahil nga sempurna. Haran po kasariot bohiton dati. Nga ino po lisih demon toko tiso lisih montoko kinorohingan hingga ino po lisih kinorohingan di nga kanu po pakaisiso dati damiampay da tumaguang ke timpu-timpu kopasyon dit bobos sa kainggorit. Ay sit suai tumaguang ke kainggoritan suai ko iati keluarga kinorohingan. Haro masalah dati kapag dia keluarga. Potahuriano ni suai paguluanan nagya i keluarga toko i karuhang no. Boleh jadi i tanak pagihupan dati daharan kabolingkahangan. Kemudian pa di nga ngono pa piagalo di isang ulun na tambalutan na tagakandot kayaping. Haroy kasari pa kung sikahan di siya. Inano nga ay agumu narumpak siya nga ay pinakarwalan ay pinatay. Napanakahan siya tusin dirumpak nga ano kasi kan pa katukunda ka iho mo marumpak ka. Tokay. Iswang keluarga nga iya din kadaw. Tapot tagid haro hiik miagalidit kantakan dat ay da momonsay datid iswanggot ay kataadan. Nga sayra no pod intangan datid ipagintangan da suway kayri. Sa kirad hiti no po wananit pangintangan hiti wanani pangintangan it karatu tay kakasindo lagi na no umbalan nga mintang hiti sampaping hiri na hit popakito dat haro pakasariot miloh tako pangonsikahan iti keluarga. Iswanggat pikaruhangan ang tanganak dati labi pondoh dat ina pay keluarga di nga kanu kasari dat kapag isiso iswanggat katumbayaan pananudan kumakinarahingan. Kay pangalim pupus ditit panambarasan dati tatong bay no. Mandi dati umbal-umbalay mamuhandom mamusaraw dat kanu to kinangku dat paparikot to konsikahan munto ka keluarga dati. Sakira na pumatid amo nga dondo to kano dat popombangan. Ihati ni popombangan i keluarga to ko. Moid ino pa keluarga di okon no ko iya okon na karuhang nga pensuang lagi tangan nakot iyalo na po kanum mongon sikaw mantadet kapurimanan kining kokoton di keluarga dati. Sekirad antakan di sinumukod ko mantakandet kapupuhuh to ko po tanganak to ko po mininggayo no pongo kapuriman to kod ino po keluarga dati di nga milaborasan da okon ko konsikahan nga dondo na sayra na nakagayo to ko iya na sili domolohing iti na timpu dati dat ina pay kapuriman no dilaid nga manunondo paturugo pagulion gisambot ina pandi tanganak no nga adando
kawaya kapuriman di dia dan purimanan iswang keluarga di harakoin sakan di timpu nakatali. Kasorahan na dati da iti na keluarga dati pinintalang pinawonsay kinurahingan iswang gat Mazmur hatusam dua na podam turu mantadidim sentab na padadit awayaan dati nga haradahot kasiwatan harap pawayaan paurutan dati yati na pa nga mongonsikaw kasari kuma kinurahingan. Haliped o gumukon tabon nga atumbayaan tako dot kinurahingan nakasariit monokadong dati gisambo atako tumongob nunun pa abantalan tu isyo nakasari mga hakot ahit kaposian dati. Tadi dihom kanaw misisa takod iswang dat sambayan. Kinurahingan isong kerajaan sorga kung sikaw datatuang diti insan pakagud no kalimpupusya di isang panambarasan di nintalangan datatuang dabay no manuho o mangunsub dahad mangonsikaw iswang dakantakan dat keluarga hingga naratian dahay dat agumu pia kabalingkahangan agumu akalomokon ko insakan iswang keluarga nga akon ko popakito dat ay ino pa kinarhingan nga aapusaw nga tumayan ni haid itino pa keluarga asilid iso kaguhot pawayaan dali sino iman na dahay puri mono gisamot aiso na dahot bohiton aiso nagi kadawhot ay kaboboyuhon di kasari-sari kasinduol lagi naod kinarahingan nagi iswang na keluarga. Kung sikaw matado panghupan no mantok katay sana na keluarga di haran ay pagilitan dahay ti makikinangaw gisambal no pakantakan nga hara kasari kasabaran dilo ada tumaguang labi pon da patilambus at otood ogirat da tumanod dia Tuhan. Kung sikaw matado panghakan no pantamangan no kumadahay tatong labay no iswang kodopon bisang basuab o pasikahay mukano patilambus at santob na kwadit tindalanon ang buruan dahay. Tinasambayang dahay sa oran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinupagyampayan dati hinakaw po kapiro ba ta kagud at tuang daswang. Menopangku tanpa henti.